Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka warranty. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kisilem mai jing hikai ki balak seng nandu kisnem ki ba ke jela kadang sedang nengkong ya ke jinglong jela bapura. Bunsin ki ba yaine hadu gini kisnem ki ba menta ki jude ki school ki ba pau ha ki jing tebit banai jing hikai bat ki belong ki school ki ba judon ye ki kena ki ba wan sakmat ha ki jing penmi ye ki riu syampang bat ki riu start ki ba don laganam ka purom. Hadin ga jing ai lenti ba san pau snam jong ga jing ai jing sekri se ki pa ba ka thany Riboy mingi lengba ka jing ai jing hikai ye ki kena school ki ba na keleng ki jaka ki ba wan wan jing nang jing start na ko ke school ka ba don ha ki senong maubri ka balatip kum ka Little Flower Higher Secondary School mentak snem gelas dang ban rakhe ye ke jing ai lenti ban jam shau momer ba san pau snem jong ga jing ai lenti ban ai jing sekri da ka ba hikai ye ki kena pule ka balatip kum ga Golden Jubilee lane ka Jubilee ksiar. Ha ke jing ai jing keren jong ga principal ka ne ka school ka sister Terina Menezes kalai thu ya gi katto kane gi jingai lenti jong ne school nadu bala sang ya ka ha ga ba kalai thu bahagi sngi blas dang nengkong ya ne school labu ye ne school ha ga shnong that nong yau ha ga snem shejar khandai spa andr pulai hadin katto kane snem kata haus snem shejar khandai spa nyobusan lapen kendriano ye ne school ha ga shnong maubri ha ga ba ne school ka yang hadu menta menne badang ne snem ga banwan kata haus snem 8,000 arpsan kini ke school kan rakhe ya ke jingda basan posnem lane ke Golden Jubilee Henrik Borp niya jong ne ke school kilom balas dang nadu mentak snem ban rakhe ya kini ke Jubilee bat baro chisnem on penlong ye program baper bat penkut house nem banwan kata house nem arjar arpsan ha ke jing penlong ya ke jing rakhe ya kini ke Jubilee ksiar jong school ki Borp niya school kila khot bat wers ngo baharu ye kena school ki barem ki balwan ban pule ha kini ke school ki ba menta bon kila don hala ka kam ga jam bat woi na pedeng kini ki balawan ha kini ke sngi bala shim ye benta ban ai jingkran kum khuna school barem ude unong ilam niam jong ga balang Presbyterian upastor Lumlin Marwen ha ka bolo penken mau ye kapor ke bodong don ha ka jing pule ha kini ke school ke bolo yo ya shibun ki jingnang jingtim bat ulong bagani ke school ka kedup lut ye baro ki bonwat jingnang jing start lagi de ki bawan na ki longjing ki baduk ne ki beruspa lane na kino ki kenhon jingen nalor ki babon ki ripo khmat ki balwan ha ke sngi bala penlong ya ke jing sedang jong jing rakhe ya ke Jubilee ksiar lawan ro ban sim bentalang de ki arngut ki nong mi khmat pai ba ke constituency ki bagan thup yo MLA ba daman bait lamare UMDC ba rangkan sai karbuki uba Sevio Bla ubari district science supervisor kakong napi marwen kabari kawai na ki kertong ikon election kabla penkre bahai saj bani khon yak election MDC na umroy constituency jong seng UDP nang tau farar Palestine marbanyang ubari parish priest jong maubri parish lembat kiwe kentup de ya ki kemi ki kpa jong ikana school ki nong hikai rangkat di khot jong managing committee jong school naga jengbu jong ki Borp niya school ya ka memorandum syau MLA habai jengkren bat jubab ya ki jengdon kam jong school nagaliang jong ba daman bait lamre ulong ba umpat la banbu ya ke jingkular henry ulong ba undon bait hasenda bat ki Borp niya school badru ki jingira pun senang ai kum ke jingkersian ya ki school ke belong ke jingsyai jong athany
Kimau sa jingken mau nagabenta ka jingem ka junga simat bat kung juro nagabenta ki parlok ki junga hapo junga school kawai ka bangang amla ban kelan berkata kalong kumba pitep na do matu kerteng lumlin marway khanar snam ngada nagning school Henry dang don bun ke jing bakla berkai ngamut manong namar ba kerteng junga ikut ba ilin kabamut pa bun na kiparlok para kelas pat hadu kino hikaya ro kidamot may bagay kantay haman la kanu kajing isim benta la kalong piti dan kanu kajing isim benta ngajudan bay barabor hakalis juki kantay bat namudro banong hagwagong gani kapor kani ka institution lani kani ka school jungi kalong ka school kabag kedut lang ya barok kaya ga jimot hanta kabamat ka Little Flower Higher Secondary School kaya ka school kabag kedut lang ya barok la kalong uduk suk ruspa urangli lani bawan nakanu ka jingay dani ka kanun balang jingay nga ngaday nakabalang presbyterian Henry kimtip kinong hikay jungaman ifada hapit kiporo intip bangaday nagabalang presbyterian namar balay namar niya jan mahabat ki kena bording ngajuyo baniya bam daya batki ngajuyo baniya bam keo batki lada kisyat no biskot ro ngayo baniya bam biskot batki kum kena school Henry hak bakum gani kapor ngayeng hakata karenyang bat kaburon jong gani Little Flower School banong basibon ki kena school ki bami na kare ka school ka bai kejungi kiladan haki kerdan ki baper miladan haka burong ka kata ka burong ka bani gidan kadai ka burong ka bamapi ka school fil ai hapo jungi iwai baro kendian haka ka por ngan yo ban krenru daga kitin nongoi namar bangalap kre ya kare ka benta. As I stand here, I feel very glad, and also I feel very proud to say that because of this reason. Number one, a little flower had turned into a higher flowers. And number two, from a single started day, that means from the established day till now, our school is already turned into 18,250 days till now. And number three, the 50 milestone of this school turned into shining stars. So I am really happy to say that this school is a temple of knowledge. The teachers are the priests, the students are the devout, and the knowledge is a worship, which has four worlds, which our tomorrow inside. Nilayo Bandrakir Sanpus Nem Jangga School Little Flower Menta Kasgi Kadek Opening Ceremony Lapoi Sagarata Kabarang Babha Dagi Ken Hagarta Jong Briu Sanpus Nem Kamder Kabakai Anoy Pi Menta Juk Perthai Perthai ke Juk Menta Anrupus Nem Nim Briu Ude Bala imba sing bapalat ng bapalat katkum kajingi kajonga hagi por iski pamenta kikam babon balade ble kani ka school Little Flower haki ni kisnem ki por ki balade hoj kumbangi benne nai pastor lin marwen idei wena ukna ubasat pule Hagani ka school Little Flower nang iraban ang ualamunis jangani ka school Little Flower kitam susu
kiri orang ba ki basang sekadang ke jonga kumi bubu Wilson yang lang bat ibu Freeben bro kumulai itu dia di sini kidai kirang ba ki ada pas ada pulai dengan school Little Flower lami bon kinong yalam Syakmat negani school haki por kisgi kisnem ki balade kumbangi ihi hakmat lajong jongi kidan hanero arlai ngot ki bladon hakerdan lajong bala bo blai kata kasap kajong ki badang don susu ki perlo jongaro ki basait pule hakani ke school Little Flower Higher Secondary School haki por kisnem ki balale ki bon ba don ki basang masa apa kali konstitusi kejongi don ki basang masa seselong ro ki balale bha haki jongi hado menta ke singro bat ngak kerman siam hiro bah ki por kisgi ki bansawan kane ke Little Flower Higher Secondary School kanang la susu ban penmi lanikin mi susu ki kena ki ba pher ki ba pher ke pos lanai ki jing tre ki jing nam ki jong ki haki por kisgi ki bansawan tangaro kane ke por ngasneu ban kentiu kan pam yakin ki kena school ki baet jongani ke school toilet tre sitam kano ka kam ba phile ha jing im ka jong phi toilet na do munsim namar phimle na do munsim phinam por sono le na do munsim tre sitam hagi por ki ski ki jong phi phinam bon ka por tre sitam kenang bahawai ke segi pin pos ke thong pin yoi ke ta ke jing thmu jong pi ha ke jing im ke jong pi bat sagoi ro ngan oi pi kat kum ke jing tep ke jing i jong am menta ki por ki jok bagi khana school kilas dang ban misbehave lene ban punjab borom yagi nau hikai ki jong ki kane ke dei ka wei ke besniu bat ke dei hero ke jing do nong jong ki khana school ngan ong ye pi ki khana school ki kme ki kpa ki jong pi ki bari mo sumare pi nadu nangret nadu pinang don haga UPM jong kme ki kpa jong pi kire ki kma jong kme ki kpa jong pi hayeng asem mo sumar ba pe pi bakmar ha school ki kme ki kpa ki jong pi kire ki no hikai ki jong pi ha school da pim nang ban burom ye ki ngan ong ye pi ka jing do nong ka dei ka jong pi nama pimnang ta ban burom ki ta jing nang ki no ai jing nang jing start epi ta ka daw ka jing do nong ka dei be ka jong pi da stor sobha nga karpa ne pi ta de burom ri ka burom ka kor jong pi ya ki no ikai ki ba he ki ba thon ki ba he ki barang ba ya pi khanang ba kanu ka kam ba pi le ro da pi burom ni karang ba kanu ka kam ba pi le pin po hi sa ka thong ta nga haro ka ni ka por kanuksa nganoi pir ki no ki school ki dei ki nuksa ki ba bhatam ki pani ki nuksa ki ba bhatam ye ki khana school ki ba pule ki ba mi nangi khaitane hoj ngaro bachai le school menswa ngapule ngala pendep tementang along ngalaya pan patkum kini ka pos kumuno yalam janggo umroy konspirasi yang disiro ibasat pule ilalong kumem disi umang yalam mentah barokhoi hadu ipastor ipadar nadong sadong kibala yohi kecumpule natan rai di skuli bagi yo panlong katkum ketika pos bilayo mentah tangaru kene por ngai pulero ya boro kitu ki students ki khana ki balaya sim mentah kitu ki sat ki tem ki put ngasau tenat bangat kemen bangayo i bagi khenem neu re kanu ka jing im tenrai re ni jing nong tenrai menai keski nglayo ban i nglayo ban sngap ya ka jing roi boy khendit kala don ka jing roi waro bat khendit nglayo ban sios neu ka jing roi garuru bat khendit nglayo ban yo bat khendit ro nglayo ban yo sneu ka jing roi kasi kumbaga ong ka ten Kerja mupnar uboy war uday upat ubayar tengah sotenan naman ngidon ni kajing teli namar ngan ong yepi kajing teli
kalong gabor hagipor nado por mendai hado por mentaro kajingi teli gade kalong gabor tengaro gane gabor ngan oye pisa cisen kamtam ngakwa ban pensne mo chikna school to ya le ba ya le sitom hagajing pule puthi ke jongpi khnang ba hagoi kasgi pinro ban ra burom nangkong nang sa pinra burom jo ke ying kesem ke mei pa jongpi kabar pinra burom ya ke school ke jongpi bat ke balai pinra burom ya baro ai ke than ji bho jongi baro koi bat hero ya baro kani ke jala me khalya ke jongi hagani ke jala me khalya ke jongi tagani ke por ngaru nam don siboni kenten ban kren tangini kenten ngakwa ban pensneu ban kren sepi dengan kipop kirweng bagani ke opening ceremony jong ke golden jubilee jong ke school Little Flower Higher Secondary School bahkan long kabayai ganti pa hadu ban koi se closing ceremony jong ke jingdap san poslam jong ke school Little Flower Higher Secondary School the such is say ngai kublai kilome pi baro iwei badana pa phlau jong ke parish ublai tragen ra nan karlang ban ngin yo ke met ke phar ka bakot ke bakhya nginang bha ki kam ki jam ki kmai ki pa nang bha ki kam ki jam ki kamai ke ji ki khana school nang yatri sitam nang yele bha ki pule puthi ka jong phi khnang ba pin poch ke thong ye ka bathmu ye ka jing thmu jong phi ka jing im jong phi ka kampan sing school ka dei ka challenge ka ba hadu kata yala de ngalaju bateng kum secretary jong ka way ne school managing committee ka school ka pompat yo jing yarap na ka sorka tin nama katanga snow thu ba ye jing bat la snow kemen pat ban yo I yang ne ka dur jong ka Little Flower Higher Secondary kum ba kalong menta ngada snow kemen shikadai baga ne ka school ka jongi kala seiru ye shibun kirang kensai kiba pau kman om tang ye ne ka dong ri phoi ke jongi Henry wat ya ke jelahi baroi IDSEO ibabu Vincent yang lang ide way ne student jaman ke school ke jongi yang ne ndai babu pila pule ne Shadow joint director hoy ila poy shadow joint director ngasngau kini kai men CMC ka dai ai kimi kipari kana school ba way pas tu pel joint school ula poy shadow kadan joint director kamlong dia thapti kindia di babu Vincent ai jin thapti na ta jong ngasngau kuman shika dai sawai orang kan sai ila peni utau de XMTC jong go roy constituency ita ide ibabu Fabian Clinton Suima ila le sei babu imdanu ibabu Fabian Lengdo ibala pateng rukum chairman jo Khasihil Uttermost District Council ngasu sarong sikate ye babu uble unang kerku ye ki longsan imansan ki jongi ki babun ki bang namla iya ka banjiar kerteng lot iya ka pakai school kelas 3 syahmat ki officer ki engineer kumbai sistar jongi menne ila pensiun bat nagal yang jonga kum MDC rungat kemen bangan tip pada sekolah kaji kelayat syah mate ngaji om teng teng mdai teng teng barabor ngaji om barabor balada ka sekolah na po mauri kapau kaburom kaleksyo MLA bacu MDC dengi kemen lada ka Little Flower Higher Secondary School ka flop Hagaristol SSLC ni HSSLC UMLA ba UMDC te gamut gil happen dem nyuman kadai na muta na malada kipas ha kalau gejing kemen ini ngi long kum kikpa haba mapi ki kun rupiah pas ha pinsalek ya ban tho mo nusne ban 1 January February or March ya exam HSSC dan SSLC ngi kitpok keruyang mangabai MLA bala nama pi pas pa pio prapo kunai pupusan ni hek mut mengiru de hadela nama pi pat pas sedin te gamot kelalong gajing japuro kano ko baki kun jo gadong di phamingi ki pau sakman ngi nguk men bat man la kasnem ngaju smart pan pe ya risol
SSLC, HSSLC, ilong kumno kini ke school sepo kathan di boy mingi. Kat bangat pet ngalap bagani ke school ke jungi hangle kaju pau sakman. Meneli sen pesanmu isi stari lapen benak. Kani ke last SSLC. Sen pesan di paslut. Hangtar mas ngau benong ham ai kublei tu ini tap ti ini kai ni jungi. Inong hikai jungi ke school ke jungi le tulis stop si katai ni. Ban pelong di kena begini pas sen. Hatu kam dei mo banai kublai. Ada yang teng lagi le bahai kanu hikai mai kublai re. Ndai ya pil pas ong ini hikai mat klem hikai ba. Dai. Ngat kada waju petang jing bakla kendian. Pet ya ke ke bagi lale sibun. Dan nagal yang jong harus siben ong kublai sibun ni pi kanu hikai. Kajing pas bahai jong kena kadai kajing turai sitong jong pi kum kanu hikai. Bag ngakan man skamru bagin lang ya pas bahal bagi turis tong jong. Abag ikna kia pas bahal ikmi kipar mapet lang ne kia ipu mod puman. Nei pi ikmi kipar kia pas kulik ikun hang ne abag ikun ki pas bahal ipu mod puman ne ngaji yo sngau badon ikmi kipar bapli kapan kejing tuk kejing kedu kim don lat pan pa ikun seskol mai la ne ke porsiu by school mai la ke porsu uniform kikmi kikpa timban se ban thong nagaram kasya ban yo ban penpiang ya ke ke bagi khu jingi gidon kamasku hanrai ka jing simram simsya jongki kam pen kuslai kikmi kikpa habati khu jongki kipas ba kene ke jing rakhi ya ka san phusnam ba kene ke school keladap San Hosnam umde tau unamba ubangin syukin mau hakene kesngi Henry ude benlong ru sakhi jong kejingkut jingmut kejing ai tilud bat kejing yaisha bat kejing chai syutom jong kinam hikai principal ki students bat baro ki kime ki pa ki bala ben wisno ktilang hakene ke school San Hosnam ukran ru ya kejing yaine kejing san badru ban pinkiu ya kapule kaputi ha kini ke school ni dai ban ai problem ni dai ban sungu ya kinang hikai ki bolong kita ki kme ki pa ki baar ki jongi ki bala ban sandul ya kalawe ke bapernai ke jongi te kyo ko ki khna school jong kini ke Little Flower Higher Secondary School to pendan burom ya kini ke school da kejing trai shitom kejongpi da kejing minot kejongpi bapenya keu shaprang ha ka puli puthi bat ha kwe kaliang te sashi sin nga ai khuble ya phi baro ki bala bandon ringkat ha ka ni kapor ba nga ket riang ya ki khna ki ban appear ya ka exams ka class 12 ba ka class 10 ka ket bok ba phin ya yo ya usok jong kejing jong ba phenya ai ka sen na benta ka ni ka school bapin pendan buram shushu ya kan ni ke school Little Flower kathau sha irukhut badai I patrons sin ni irukhut bayan dong yada jong kan ni ka school I Teresa jong khulung Jisu bakhut ni Teresa of Yusuf Teresa of jong khulung Jisu bakhut imdei bala sang parthai ni bala balalik yalap keleng ya ka gospel Andre ide tai nong ya da jong commission kumno ilong yang nong ya da jong commission umdai na ki kambak klau ki bahe jong I re nei ni ki kambaret jong I na ki kambaret jong I but idwai barbor ki missionary but iem ki jing embaret but ha kata kejing embaret jong I ile tak balong paka tak balong jana kumba ong kaktin pareng it's not necessarily that you should do extraordinary things but you should do ordinary things extraordinarily te kata kade kabai itrasa jong kabela or itrasa jong khulung Jisu chile arbor but ilong iruku jong kabalang namar balai bai ilong kata kanuksa ba
wat hakikam ki barit jongi habang ile ta ki jing ile ta ki jing Chatham but ta ki jing ai ayu blai kita ki kam barit jongi kenong ki kam ki bahir ti kum ita inong da jong ga di school bagi khot i little flower nganget kam bakani ka school kan pho kan pieng ha sakit san pho snam ki ban wan chakpat ngo bat ba kan sei bun kinong yalam bat bun kita ki klur hakani ka ri jongi bat ki ban tin i pho i pieng bat ki ban pen sei so ya ka ri hi barok ka wei. At its inception, the school started with a humble beginning at Tadnogya in the year 1963. Later on, in the year 1975, the school was shifted to Marbury with the setting up of a permanent campus so as to accommodate more students with better facilities. At the very start, it was only up to class 6. But gradually proceeded to the secondary and higher secondary. The first batch appeared for the SSLC examination in the year 1990 and HSLC in the year 2002. Since then, the results of both were satisfactory and the school was able to achieve with a higher pass percentage in both the SSLC and the HSLC examinations. Our school had the privilege of featuring certain positions in the top 20s in the SSLC exams in the past years. This year too, we had 100% in SSLC and 98% in HSLC board exams. With the passage of time, the tiny sapling of 25 students have increased to a tall tree of more than 1,000 students every year. Thus, this school has given quality education to many students of the near and far villages of the district, which has helped them to be placed in different fields of the government and the private sectors as teachers, lecturers, doctors, engineers, nurses, lawyers, policemen, army, priests, nuns, and also our pastors. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai